pelim ke sital sondar ia ke Intermiami jong Lionel Messi hak jing ye kun final but kurnam job ke Liverpool lai sin lai wat haki jing ye kai Premier League tengap dan sobai pigi paralok share kan ke channel lada video bidang thamai sngau phaban subscribe like but share te hoi paralok hak jing ye kai Premier League hapadeng ke Arsenal persya ye ke Liverpool kan ke jing ye kai kam dalong than ke ba itna namar baro artli kini kitim kisem jinge bhaban tep iya ka gol hanre hakam net ka ba pravulai ke Liverpool kaliyo iya ka free kick kabal shoot da usobas lai bat kene ka gol kal rong spo ka gol kabal pelong iya ka Liverpool ban job da wele not cool bat menta ka Liverpool kaliyo ban kamai da khandai point hakilai sin ki jinge le kai kat ba na kaliang jong ka Man City kal sya pelim na ka Brighton da ar luwi cool but menta ka Man City hakilai sin ki jingele kai kal sharem da arsin but ka job shisin kat bahaba phai hak jingele kai La Liga hapadeng ka Barcelona persya ye ka Rayo Vallecano kane ka jingele kai kal kut hak jingye kai da welu we cool but ye kite ki goli oban thep da Lamine Yamal ka we lang ba ka penalty but UF Perez hakam nit ka ban reu phunyo na ka banta ka Rayo but haba phai but hak jingele kai League Cup final hapadeng ke Intermiami persya ia ke sital sondar ke Intermiami kala syem jinge ban pelim ia ke sital sondar hakaba ke klem ia oban shot watang ke way ke shot on target kat bana kaliang jong ke sital sondar kaliyo hadu nyotli ki shot on target bat kalala ban tep hadu lai gol persya ia ke Intermiami hadu bekut kane ke jingle kai kaliyo ban Korea ke namjo hakane ke jingle kai final batang syukut ke jingle kai kala don ke iashoh hapdeng ki player kuble shibun